Watla ke election MLA kandang simpor sa komba palat cisnam citeng bahkan penlong hakani kejela. Handai kala nadu menta kelas dang menbe bat las dang kejing yakran ban penkre yakani ke election ban jet thama yakinong mikmat sakai yang darbar thau an kejela. Wei naki kertong ubalami perthai menta katayo ban kran hakabat CCTV. Udai ba less than 1 sweat. Baju yakon yak election MLA nakashela constituency. Walaupun pau nak bentak election MLA ada pra karai kan long bai dau kertong bayarai bat snguk tho jing mot lang baro khnang ba onla ban penrem yo Dr. Don Kuparoi MLA bamenta bar hakaju kupor bolong ru president jang United Democratic Party ba lastan ulaya tho bakaran kajing penbo nak yang ki babon ki bakwa yo ba lastan ba onya khun biang yak election MLA haksnam arja kat pra banwan namar ki pat ba jong kashela constituency ki lakwa banwara yak jing kala nadu kisnam ki baladab handai kem semlala banyat telilang Balastan ulai thoru bana kalyang jung shen on sa no ikakam kum president jong Kashela Block Congress Committee ba ulapan pau ba umdan jing monsho bandan hak party nado bolo sha penduk tiket hak snam arajar khatlai uni orang ba ulapan pau ba kumba kalong mentahi hakinu kinu constituency ru kajing kerman hi yaki babon kanlong yaki kartong kiban yakhon kum kartong siman kumjo akan election arajar khat prabanwan Shusho ni orang ba ulakan thoru ya sarkar MUA2 balai lam dak seng kongres ba Dr. Mukul Sangma kum menteri orang ba dak ba ong ba hakani kejelaru kala ban long kum kejela Arunachal Pradesh hak ba ki MLA ka kongres kila ban mi na ka seng kongres ba dai penyeso ba ka seng BJP ba lastan ulapun paru ka jing bamshania sho jong u ya kor kom trikam jong ki he ka seng kongres la kalong haki district level ne wat hak state level ru kumjo hak ba dai pat ba ka jing airang jong u hakani election MLA hak snam arja khat pra Nakaliang jung ulapun pau bakane kasong hakajing kwa jung kipat ba jong kani ke constituency. Kadon ka pressure ka babun ba ngade ba dia le biang ke election. How news na manager kan fra. Hakajing siya nakasnem bad nakajing long ka met nga snow ba lade ban syong thai. Henry kipat ba ki babun idang kwa yang apa ni le, tin renga ong tangkani kuway, ba, kipai ba yung Kashela constituency kila kwa yung kelala bukhambun senemenda, Henry, namar bagi miatli kata kejing angnot yang kikan long. Dan benda kesian ru ngaong hadu benda kelibun ki keli nga balai hadu benda pipin put ki kadau kalong ba ngaong ngila ban ki hau neu snem arajar kan nyo badha kata kali por ngit kwa ban kham ta be bandon ke jing teli jong kini ki breu ki bakwa he ke jingla kum bakalong menta Aka jingsha kade tangka formality bangan resign. Andai kamdon jiye de issue bat kasing kongres. Nado ba jingsha nado ba kila pendu tiket yang ngaho adiar katlai ba tinggal yele kumu independent candidate. Ho hadian kila khot biang lalain. Andai aka jing yesem jonga bat ki jing pniai jung ki board district bat ki board state ha ka Pradesh Congress Committee kam ya hab jing board bat ki jing le ki jung ki namar kata asmo bangam pasyo bantrai ka kam Congress bat nga ka sakato ka ni por hinga sab ai ka formal resignation na ka party kani ka sien ka bamenta ro ka chance ka babun kan long Khamtam, iki independent candidate.